Birkhung Kholao Kokborok bai Saklaimung te Maharaja Birkhung ni mangthong katal terminal Tubujaknani Sanmungo MBB International Airport ni Director Khlaijaknani thani Deputation Yapharkha YTF Manchaka Tripura mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma YTF ni haste achukphang MDC Runial Deborma te ex MLA Birkhung Deborma na khobui kubun ajamaro Maharaja Birkhung International Birkhung Kholao Hindi English te Bangla by announcement Khlaijaknani Fiaba Kokborok by Khlaijakya announcement Aba haikeno terminal ketal snamjakmani yagulo tabukba Maharaja Birkhung ni mangthong no nori ketal Maharaja Birkhung International Birkhung Kholao tubujagyakho Abni bagi Maharaja Birkhung International Birkhung Kholao Kokborok by announcement Khlaijaknani te Maharaja Birkhung ni mangthong no ketal terminal tubujaknani Sanmungo MBB International Airport ni Director Khlaijaknani ni thani Deputation Yapharkha YTF Deputation Yapharkha ni Zorawa Manjaka Tripura mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma YTF ni haste achukphang MDC Runial Deborma ex MLA Birkhung Deborma te YTF ni Working President Prosmit Deborma na khobui kubun ajamaro o party mungno tui belai kha khamjakmani kok shaka Tripura mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma हमारा डिमांड बहुत क्लियर है। आज से थोड़े साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगरतला एयरपोर्ट में कोकबोरोक में भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, त्रिपुरा लैंग्वेज में अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस एयरपोर्ट में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में अनाउंसमेंट किया जाता है, हमारे कोकबोरोक काउगू में अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्लियर डिमांड है कि आप एक त्रिपुरा ट्रांसलेटर को 2 को हायर कीजिए और यहाँ में अनाउंसमेंट कोकबोरोक में होना चाहिए। ये हमारा धरती है, ये हमारा एयरपोर्ट है और यहाँ में अनाउंसमेंट भी कोकबोरोक में होना चाहिए। सिर्फ बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में नहीं चलेगा। सेकेंड चीज़ है महाराजा बिरबिक्रम का एयरपोर्ट है, लेकिन महाराजा बिरबिक्रम का स्टैचू पुराने एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ में कब लगाया जाएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट हमारा निशान है। ये एयरपोर्ट सबसे पहले बनाया गया था, महाराजा बिरबिक्रम ने त्रिपुरा में स्थापना किया था 1940 में। तो आज यहाँ में महाराजा बिरबिक्रम के एयरपोर्ट में महाराजा बिरबिक्रम का स्टैचू क्यों नहीं है, पुराने एयरपोर्ट में क्यों पड़ा है? ये भी हमारा सेकंड डिमांड है। ये सब चीज़ पॉलिटिकल नहीं होता, कभी कभी अपने कम्युनिटी के लिए ये सब आवाज़ उठाना पड़ता है। जब प्लेन अगरतला में लैंड करेगा तो लगना चाहिए कि आप त्रिपुरा के लैंड में भी आप लैंड कर रहे हैं। इसी के लिए अनाउंसमेंट और महाराजा बिरबिक्रम का स्टैचू यहाँ में होना चाहिए। थैंक यू। स्टैचू को आप पुराना एयरपोर्ट पर रखें, कब इस एयरपोर्ट में महाराजा बिरबिक्रम का स्टैचू लगाया जाएगा? ठीक है, जब त्रिपुरा में प्लेन लैंड करेगा, लगना चाहिए कि ये त्रिपुरा अगरतला भी त्रिपुरा का एरिया है। अगर आसाम में आसामीज़ में अनाउंसमेंट होता है तो तमिलनाडु में तमिल में होता है, महाराष्ट्र में मराठी में होता है। तो जब अगरतला एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करेगा तो कोकबोरोक में अनाउंसमेंट क्यों नहीं होगा? ये गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, सब लोग चुप बैठ गया है, हम लोग नहीं बैठेगा। ये हम लोगों का ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं, हम लोगों का रिस्पेक्ट का डिमांड है, हम लोगों की डिग्निटी का डिमांड है। Aboni silai sikang airport lamani simi rally khlaiye thangai MBB International Airport ni Director tangnok buskang jora Khlaijaka himboto Aboni yaglok khorok chini khorok sithamni kaisa bodot MBB International Airport ni Director Khlaijaknani bai borok ni sanmung na tuye kok salaka YTF ni adongro Aboni yaglo MBB International Airport ni Director Khlaijaknani ni thani yafari rijaka borok ni sanmung belai sing YTF nengai sing tinioro airport director nioro sing deputation place khaikya sini bubagrani leadership ni bisingti sing YTF rock director be khai memorandum kai submit khaibika o memorandum mo sijak tongo je tabuk airport je announcement mani omo english tai bengali ongi tong sing kunu language ni agency ya kunu bhasha ni agency ya tangi Kokborok be ingya hani tai Kokborok be ma khainai hani ne sungtini oro deputation place khepike ta kaisa ko ngke je tabuk norong nugo koek bosor sikang statue inauguration nungkha sin prime minister of India hai inauguration khepike oro statue kaisa kotorma Maharaja Birkhung je do airport bo Maharaja Birkhung khailangmani bin mungtino as bosor pore bo ungkha ngkai o statue tabuk hani khiklai jegi tongo kasam airport ongkunu use bo ingya mane o airport kunu working mo yang tong okay so sing or deputation no or memorandum o kobu sikya je
ketal statue borok tomno tai singkok bo salini ke borok bai borok omno sewi orot langmaya omo to ono kotorma statue okay oro bo sin memore no omno sija je ketal statue kaisa Maharaja Birkhung kotor makhai o ketal terminal o ketal international je Maharaja Birkhung airport je ketal building oro ma khaine ketal mas namna hini o duita issue no main issue sing omono director emalake sin YTF ni team tomoro jotono okay omono borok sing kogrka sing jesak dati mansak sing norung me o demand no sing sini higher authority be bong higher authority be borok salai deliwo sing no sanai buruk ngai india sini YTF ni GS bo contact tongnai touch tongnai senior director bai haike kong lai ga thinga director bo sing kogrka jesak dati mansak bo khainai singbo director no sai ka bukha sini omo judi oko ek mas ni bising ingyang khai sing tebo brihator andolon khainai sini Kokborok language by announcement judi ingya khai te Maharaja Birkhung statue judi oro tlangai statue judi ketal samya khai singbo tebo kotor agitation khaini hini sing director no sai ka apno director te sawo bo joto airlines company rok by Indigo hindi Flybe hindi abu ketal je airlines tongmani Air India tai akanksha rok jotobai akasha jotobai borok kok salai karon ki mo landing hepro go arrival go airlines roni duty subo ma announcement khainani tai songe je airport authority bongbo bisingo kai ampro announcement rok borongbo kai duty tong rule tong so ro dui tinta association ni rule tong rule playing go amoina mo kogrika singno bor jotobai meeting khaili te bong higher authority je dillu tong nai boro kok salai jesak dati mansak borok sini o merano submit khaibono sino issues mo borok solve khaina han airport no kare bo rail station ro bo Kokborok ase saklai jakliya jora saklai jama ta abono tidan ro ko ma Kokborok bai singdo je news nomani sing o airport memorandum runa sekang sing o hesitation khaina sekang sing khobor namani railway station no abu Kokborok bai ngu hne khnau situ taw nung sawi omo sing te khobor mana phine confirmation khaina bagi daing judi nya kai sing airport awi railway station no bas imtike request khaina imtike memorandum submit khai sing hesitation khai tomong nei nya sing khobor nana yam Brong ni Sanmungo no tuye dakti no haste ni thanglai shu bedekte hakotor ni transport bedek ni ojamarok bai kok Khlaijaknani hini firok mungrikha MBB International Airport ni director Kailash Chandra Meena Chini bubagra airport ko dalam bubagra ni Kokborok bai masaklaina ya kai coba colina ya kai coba colina Chini bubagra bi become airport ko sini Kokborok bai announce ma khaine Chini bubagra bi become airport ko dalam Kokborok bai announce ma khaine ya kai Pino ya tong Kokborok bai announce ma khaine ya kai coba colina ya kai coba colina Siklapan baca ke Siklapan baca ke Rajakor agulini smith di Sanmungo kokthom Chin Khorang Jotonono khulumka or samutani shalno rugai Makun Street Jewelers and other suppliers ni bekhakte kha kahamte hamsak ma Yapharkha or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubunyong or samutani shalno rugai making charge ni hakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50,000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmarini simi 4th October 2022 jora tongnai o offer obani bagai teler yawai dakti phaidi Makun Street Jewelers and other suppliers phalnogo Chini ni kuma Makun Street Jewelers and other suppliers proprietor Deepak Debnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 700565874 eba
70053175888